taanga o mautaulanga. Halapai ni tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me ka talo moe o tu hei lala. Halapai ni tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me ka talo moe o tu hei lala. E wisai, para whakapo, a maasi mohono fuloto, ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga, ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu-tupua. Utulai na o tu matanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, utulai na o tu matanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga. He wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto, ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e topau o hapai ki o lunga, ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu-tupua, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto, ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e topau o hapai ki o lunga, ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu-tupua. O kore ke hufanga mua i he ngahi tala whatapu dobe kwa o ati pa mihen tala ngata e teo o whai ki tō mama o ka atai whainga maari e koe ni pongpongin ke o atu ai mo polkalama koe e whatu whanua whaau ki he weekend ko heni whoki pia mo e whafufunga pa me i tonga eiki ke ma whahoko te tau polkalama koe e ki he weekend i malo e tau mao e wiki whaau koe ngahi ngau e ko dobe ma ngahi ngā whahoko mi apina ka ma ngahi ngau e anga o kuke kau ki ai whatanga pe kuongo le rea tu pe polokalama koe ni ke tiki mo tolu i he pongpongini. Temta tau ko loto ki tai le rea whafofonga i he laine kaula piven pikala malo e tau mao e pongpongin pe a mo e ngā ue pe me i tonga ek he piven malo e tau mao e pongpongin mo whewhe haki i tonga ekina i he wike fo koe ni a manaki koe ke fotu e wharea rea. Malo bisolo e pa malo e mawhenga maari koe kore te peke u whanga te pe whatapu. Koe o ku toki awa whare area pongpong ki he whai wike peta hai. Ai koe maule koe ne whai wike peta. Ke mea koe nuko stain te pilei. Ka koe whamamafa oe whai wike koe ni ke ngahi lao. O kutu mahi pulea ngā mo ngahi i report whapaanga ti tāmoi. Mai whanki whakatu upe.
ai nei o sport time te pile pe ko wiki ta ko o ko ya pa malolo ya e foi mahina ua tu ku mai o ka top Koi. ko wai fo ke ai ai isi ui o wai e ko ha ke tu te mini wai lere ko ne te ko ne forum te ko ne a forum meeting Koi. pe ko pe ke a honi o ko takai hole usai ti o ke fai pe ke li fa po o go ngai fare ko ye fu anga mai no e ne tu ko te mini mo anga fa more ka ko me ke to ki race ko o wai fai nga ta ya anga ya aku ya ki hanga mai no e ai foi program ni ko tene ke ya no patseti a ona ne ke ya ha pala ni na o mai ki fare area pa ke ya patseti na fra ma va he yo allocate fra patonu ke no host ko ne ai fata ko ni ka ko fatonga ya kula ya pita pa nga ko fra more te ke lava ke fra ma popo mai e pre anga ka ko issue ya ki o ko tu to ton ke toka nga ke fare Koi. E ko ne tu ko ia ko whakataha ko ni ki kautake Pasifiki. Bibene oku amanaki ke whakahoko ia i he mahina ko ni ko Akosi pa ko September. Mahina ko ni ko Akosi, uke whaasi ko na Akosi. Ui whaosi. Ko ia, ko wakahi fo ki he u atana u se hifo ai i he tawhaki ko ia he teu ko ni ko he mea ko Pasifiki ka pau tike. Matamai, oku asia ki foi ata ko ni oku o mai me he potunga o ko moi pa mo pure anga ki he tu e foi langa o fa de sat ko ni asi mai ka ku mahalo ko ni asi mai ko fo atu na ko fe tu ko ni mana ko patanga fe tu ko ni pa ka pe o fia tu ai i he tu ko ka ni asi fanki fare asi mai i ne tu ko ta ni mi ku o fia pita fanki fare ko ni ke osi hono langa aia ko ata ko sio ge ko asima he mea pa ko sio tu of abito ne asima i ko fangi fare ko si tau hono uhila ke ma o fangi ata ki loto ka ko ne tu ia so atu ki ai ko of fangi fare ke osi atu ke ka pa guai mo ngai sai ia nge ke tara no ke o ke fai penga we ke va ver fangi fare ke os ko foi sai ko na ko hulo de au ko me kakate ma era o be ke hui fa o si kakate fangi fare ko ni no hono ngahi ko ia o wai ma foi sai ke e fa ai ko foi taha pena na hulu foi taha pena ai ko foi taha pena ko mana e kamata ko foi sai te o foi sai te taha na ku ai o ka ne ko pou pe ko sto e ke tu e foi fare ai ko wai ka ko poinia ki au ya ko wanga i tio e palo pare ma be ai feturi e ko ni e mando yo ko ai ke langa ke wate ka kai no foi mal go ata to ke na buari mai pe ai ka ko foi sai ti ko na ko ana ke hulu i mai ko foi sai ti i patanga tai he fu e ki foi motu ko na langa ke go paka o alo paka ke o ku mari ka o e whakau he ko nui ngai nei talpe fo ke malolo go pare mi malolo pa kai ke te fai pure ngai hanga au ke whakalakala kai e fo i saiti ko ia ke au sia no tau mo ka whaka o vare hoko ko ne foi me ko ni pa ko nei go na ko develop foi loto motu ai sore te te opita fe ko ka no saiti ko ka pa tu pe foi to no fo anga ai tu kai a pehepe kai hano whakakakano ia ona he kai ko whitu ia e whi alwata e hau mei mure alo nofo ai ai o ki au vre mo ksio ke ngā we e whi whakaukau e a kua pau ke nau whakakakato e nau toria mo ke uhinga lele ai tu he ka osi ai
o se ai forum ai o tipi ka te ke te ma he ka ke ko me ko ke whakalere ko no fo anga ko ke ne ma ia a whainga atakai he whainga environment whai ai conducive environment kai ole ua lewa tau pe develop hanga o tēnā rau he ai ko sia tau ia neongo i nau hanga o ko ha whainga mea he ko hono mo ni ko anga ko sio ausia e to mu e ne ke ne ausia ha ai pe sko ne mea ko laita na yo faka laita ko te algo a hi ko ke saiti al to pe mala foi wi ke tolu me fe a hoe a nga we tavalu ko foi nga we la hia ko faka va ve la ko pare ma ko si o ko he faka ko fatongia ko ni o toton ke o mai ha fainga forma tala ma popo ki fale area la he patseti na hanga allocate ai so o si tale ni patseti na ga patseti ki ai ke ha specific angi fora app o ga panga fia tak mamata wa vanga fia office pare mia wa panga kai tara mai ko ha ngai panga to koni ko i committee ki ai o kau ia he mea ko whanonga i o tō muia ke ngāwe koe kai koe ke pawe e silini wai mai koe e me na whanonga ni afi mana tui solo na hanga reisi ko hanga o age me na hanga reisi e taimbe na whanonga na wai e na ulanga i whare uangi au ki foi whare uangi au ke nofo anga pe o hanga peo whika e ka pau taha kilo ki whare ko he tautano he wano miliona ka utege ke usia o wa hame na o mai patseti ai atu ko kuna u fagigi pe o kai ke a ia o takilo ki fare o pensai tau tu ifo pe ni mamano ko e hon fulu miliona ia ko hon fulu miliona me fe ko fe patseti o tu ai hon fulu miliona kai pe ke a fainga kana ku maua ue fa matala ne ko fangi fare ia he ale mo ka ta seina ko ni ko takilu tamano takilu tamano au ta no ta to he o miliona ko foi ko konga e me ko ai fainga fakau hange ko kuna hanga o ange falala ke se ina ke ne fai fakakato mea kai toki osi ko fakataha pa tok fakatawa te fangi fare o tok totonge ne silini hange ko alu pehe anga fakatala noa mai ko he mea ka to mea ko ni ko fai be ko ngau ke fekumi ke mahino ange e ko foi saiti ko e tolu ke he ko na ulau saiti ta o foi poupe a woska ra ke konga la he fare ko ya foi sai te ta ko pou ata ta pe foi sai te ta te ke tu e pou ai me heni ke me heni ke he wi ke frau si fusi si o bitoi ko me ta ko foi la ita ko na ke hanga ko o hake ko foi la me ko ma ko foi la ita photoshop ya ko foi pe ko foi la ita animation ya he ku ko na ku ya ne afi he site o ku te ke la me te ke o guau ke septiki te ke septiki ke o nga septiki ke sio he foi saiti ko tokitano makai he o te ke fatoka ngai
safety ki ke hili pe ana wi ya ne fiu ke hili pe nga safety ki olo ko o ke la pe nga we ya mandi ko fo me la i o pesete e val no ai fare tu e ki pesete wa no o taimi ko ki pesete wa no ke fa do ko pesete val no taimi da nitty gritty stuff ko fehu I fogia o fehu I maupe ki he pure anga mo e kautaki ko e aho ko ya e kautaki aho pare mia pe mo e kapneti ko fehu fogia ko fehu I maupe ki he taimi ko fai nga o pe ni e piven ko ha uhinga o ku ikai ke o mai ai ngai fra more pe he patseti ki he fare area ke tala noa ke nga ke lava ke sio fra loku fua ki ai kau fafonga he fare area ko na fatongia ke na wakai ki ai pe sio ki ai pe mo kakai fonua ke na wakai fra loku fua ke nga o pe he kako mana tu ifo ke taimi tala noa ai ke he patseti pe mo feitu ko ni tu ai fanki fare ai paka ko mana tu ipe ka ba te ta foki ke ngai ta ki mua ka ka uhinga le ia ke faton huia ia e hoko atu ka ko fe mau ke fe hui ka ba te ta foki ta ki mua he time na fotu ai paka ko na elaunga ka kai ni na fanga I hono fai paka na pe na ka ke o mai ha patset ki fare area e time na ka mata nga we ke paka ka ko poini me ko poini ka pa hoko nga pure anga kotoa pe me pure anga kotoa pe ai taimi whakahauka na unga we mahalo pe na kwa uhinga ko whaka ipe po ha uhinga ko taimi ko whakawawā vea ko ulo pe o ku whahano ai kautaki mo pure anga ni ko nga ko tiu process ko fia ma o ke ngā ue ke whai o ku whauia he whaunga loa ke toki tari ka lawa ngā ue ka unau fia ma whakawawā na tere ngā ue ko whaunga pe taha unau whai ki ai ko nau whai ngā mea peheni tok fai o me ai tiu process ki mui kai fa hako na tole nga we o ku kau nai ai whakawawewave ko ke ma o taime whakataha ko ni I hono kai ko ke o mai pa anga ko ni ki whare area tu ke heang ko huinga ke whadon hia e kai ke o mai ki whare area he uktotonu ke o mai mea ko to big whare area ka ko pe yo wakai o ku kau ne whakawawewave ko whinga we me ofi ko ke whai whakataha I he uhinga o kai ke o mai ha whainga patseti ka lere pe ngā weka toki wakai umea ka ki mui. Iyo, ko tu whaketa I mini ko tau tātua kau tātau tolu ia. He ko pau ke whakawawe ia. Kau kai ko talking point ia, o whi whakawawe ko ni. Ko talking point ia, ko epsene palani ka mono patseti. He ko toki mea, kai ko whaka emergency e nia ke toki whakawawe I hake in the last minute. Fu mea ko ni na osi, ti kirea pe he pure anga ia he nau budget statement he tau kosi e hosi e tonga ne. Me he tau kosi ia. Aia ko kamata anga ia wase wa tolu, unana osi ilo e nau tolu e hosi e tonga. E kai ke whahapa I homo e kai e ta. Me ia I au mai ke ahon. Na kai ke ayo patseti. Sai. O kua awa ni ke lulu tai, o kai ke patseti. O awa ni ke ne awhia ne pe, ma hau whakalele whakapuri ai. Ai ke hau ea o kai ko ha excuse ai pehe. Pe ke hau ko whakaukau whonga whakaukau maulalo ia ai pehe. Ko mea ko pureangi muana na whakapuri pe. Ko mea ko pureangi muana na urele pehe pe. Na amanaki au I he kabineti rahi e ako lelei te nao mai o hulu. He kai he kapau ko mea whako ne nao lawe ka he kapau te tawe. Mea ko pureanga koe tawalu fit ni mana e pehe. Pureanga koe tawalu hiwa ni mana e pehe. Ta he kai ke tau toe whakalaka tau tolu. Ko tala noa tahi for space o e kuonga o e ako lelei mo mama I lotu. Ai ke au ko isiu ia. O ko isiu ia pe na o fai pe ka pureanga ki mua pe hena te ke ha fahinga advice I pe ke ha fahinga advice effect ke
e tau ngoi o ko sky high ai me ko totonge koloa me koloa falo te fonua tau amana ke foki he ngai mi fe fusia ke ngai equation economica i he koloa hu mai mei mori ka kua we ni ke o di ko sfala ka ke koloa falo te fonua ia koloa wa ke mei mori ko fe ngai ai ke ka ko fainga fenomena o hinga pe que ai te tau utu pe me au tau tō. Ai koe foi cause and effect ia. Hege te tō manio ke kita pa te amana kita te utu ufi. Pe te whakapiko amana te kairerei. Whainga mea ke isa. O kui kai ko ha soisia. It's a cause and effect. Ko whai pehepe e iku ke mea koe. Ko whai pehepe e iku ke mea koe. Eu quai ko hasko pe que fai pe ko que firi ko que iku que me que ka tite men ho ai ko no foko sio ko ngai ko fainga tai ta ai ko ne hoko ko ngai me be ni he fu ko nga ako o centuria lotu pe wongo i le hange ko ka me ko tokanga u ai he fu faunga o fale area mo falala ko mai he kakai mo de afioki e howe ki mo ka fofon kakai kai hoko pe ai me ko ke tau tui ko me o tatake ka mam que fagalere pe ko fatata mo ni benia e kulawa ko e papau de tau pe ko hinga tau hanga o fotutu e ke nga hinga hano pacheti o mea ke oi overrun e whakamore o overfulahi e whakamore hono sai pakapaure o kai kia palani kai kia pacheti te tau la fe o monitor nga efecto ko ya e na auto e ke ko ha pacheti fra pepe o au po aki mai he minister panga ku hong full million ai anga na pacheti ko me ko ngos mahino mai e solo ko stara no mai fra more Pena ki motu pega tuana ku ongo mai. ke ko uhinga nga we ka fa fale ya ke na fa pau boto ono fa more ke tu hawe kakai he ko tau paanga fa lu fu ai fonua he kwa pege na yo ene hoha mai ke fa ko fatongia fale ya ke na fa pau o fa more anga tu hau ai kakai i he interest ai kakai ya fa tau ke lao Ea ko mea ko ksio ko ke whakakau hakau taki mei whare area pe anga ke nau whakamore ki pe nau toi silini anga e nau whakakau ta iaha palan ta iaha pacheti ko paanga pe e te kui o te whaiteria pe he ki aisia e so ko mea ko ke paanga whanua Mo ka tak behe. Hene ki motu mai ko ia ko na gongo mai. Oi. Oi ko ke ai mai ko panga pe ku ko foi temi ko ya ko stapu ia me fare area ke te nga we aki foi temi ko ya ku na tu ri fo ko nga ko foi temi ko ia. Io ko mahina ko ye na hanga to o mahino ye ai ngahi I fe kau aki ko ya ko context ko aga me ko nga ko te kui pe te haideri hai poini ko lo pe te kui te haideri hai ko hinga fo ke fa mama fa e poini ko mautolu
I whare area, pia moi, executive, koe pure anga i e whonua. Pia koe mau whatongia, ko hono whakapoto i hono whakamoreki. Ngau ega tamairere, ngau ega palani, ngau ega patseti. Koe mea kita hoto api mo te kui. O ku te whaiteria ki ai. O ka te hau ki ta whaiteria pe. Koe, pimen koe whai, neo ka pau ka hange ko tala noa ka pau ka lai tai ko ni ko lai ta Photoshop. Ka ku tala noa au he ta whaake taha. Koe fu whai tu ufo koe ni, na koe fu tunga veve. No whanga te whakatapu ke kakai. Koe whai tu ene na tāna ki kia ngai kino haa he taimi koe. Ka nai hanga e he pure anga ko a Crispo hiwa. O whenga ke li riu e whai tu koe ni. Ke hoko ko ha whai tu ke manakoa. Mo ngau e ake he whonua ke aonga. Ko mea ko loto ke u wakai atu. Na e whoke e whehui ki a Cris. Ke taimi ko ia. Ko hanga hi mea o ke pehe e tene toha ki ima tak mamata he fuano ko ni u ai ke whae ngā wena. Ne pehe. Lapa pehe ko ai whai vai tawhi ai ke ai waka. Waheka kau tak mamata na ulere pehe hu ki tu al takai hakai whoki mai. Hau he whai koe ma ua se ni te whonua. Ka ko ngā whoki. Ko kuso atu koe ke wakai atu koe ke tu ka pau koe tu ue e mea he fuwhei tu u koe ia. Koe pureanga koe ni maloloka a Crisi na hu mai pureanga hoko na kake nau whai na toha ngā ue ki whei tu u koe ni. Ka koe ni ku whai he pureanga koe ni e ngā ue ki ai. Ka pau koe hange koe whai lai ata koe na ko tau hulu ia tu. Ka pau koe whai anga e tu u e mea ai hange koe whamatala ko whei tu mau maunga noa ai ni heke ke whi ala taha nofo ai. Pe whai ka pau e hoko atu e pureanga pe mo motore kautaki ke whakalakalaka i ke au ke he mea na e misi ki ai a Crispo hiwa taimi na nau whinga koe ke liriu e whaitu koe ni ke hange lere ngahi waka mga mea tak mamata ke pehe ke i tai whi alu peka kai ke ai pe ko uinga pe koe ke whahanga au e ke ai ka toki whakakato kai toki lava ke ngau e ke tak mamata he osi koe ne whakataha koe ni whakahoko I kai, ko kuhinga asolo kono monia na ia. Kono monia na ia. Despite ko foi tai mention ke hea. Despite exio ke to muy unplanned e te lahi whakamore he nau mea ko whai. Ko exio aku ia ko ke me tai mention ko nau ke whatano mea ai. Ko ke aonga fufu i investment ko ni. Au behe ko foi ko ye mau ko foi fare fiha ku ai. Ko au tano da dori he 1 million e foi ki foi feito ko ni despite ai issue ko ya ka kono fengai ke aonga foi investment ko ya ko pau ke tau hanga te tori a whakakatoi a whainga whakaukau e development ke malai tā pulu ko whangi i ski ko ke alu ngai waterway ko nei keri ko ai ke whakakakato ke hoko ko hawhoi tourism hotspot he au behe hange ko tena rau oi fisi tena rau i fisi ko whai hala whakawaka peo kolosi ai ki tena rau ko te kolosi me kolo me ki motu hange ia ko hawhoi hange ia hawhoi kei tu e muri Aku hange ko tēnā rau operate whakatuarisi me he kau tuarisi kau investor au nau o si ai pau nau o price whaka tourism pe nau tore ngai tourism space wahenga kau ngā oe ku iai he kulava he me ko iau o throw my new revenue stream Aia ki au ka tuku pe hei, ka tau pe ka ospe foi langa pe tuku. Pe ospe foi langa pe teke ufare o whakatau. Ko pe kau he investment ni. Mau taimi. Pe mo whakamore lahi ke whanua. Ka pau ko foi langa i pe nia ke foi whakataha pe ui ke taha. O siwa pe toi o mai rewa ufare ia kai. He ko si iso ke futanu lahi ko swai ki ai. Taki gai moe vai moe uhila moe mea. Ki au kai foke ke o mai hapalani
ke ne tataki ka fai tutuni he ko me go o nofo o mafasi ai he sio he na to toni ke timani ka to ko au be ya ke timani me go ni to toni ke timani ka to he ka fa le ko nga ke fa ma to nga na fai tutuni mo na hikinima ko fa matala le ma fa poto te na lava foki ge ko ne ka pa ya fa inga me go ko pe te na mau ko maka tu nga na mau hanga tali me ko no nga solo ko report i fa tu i ko asika ko me na a ge ka fa ma ko i kai ke yai ha maka tu nga ha paces ha document pe ko ha palani pe ko ha certificate na maka tu nga e na fa tutun ke fa tau e waka e pehe tof pe mo u mea go ni halang fononga historia o fai tutu ne fonwa e ia aho e o mai ono fa ma popo nga o go ni pa ha u nga na mu hi ni mai fale ale ke mo tali mea go ni hile ngo ya ko ke have enough information fe u go na do nge fe u e ta fale ale ko to ko ke ko fata no fo ka pau ko te alpe ita fate fare ale agua e fa hai ku ke kau ki ai kai ke ngau e ko ata mai le o si lolo tope ho fai tu ni a ho emotion pe ko fainga me go no tala no ga filosofia o tau to reduce pe tau toria o ta tau be pa mon mano ke ngau e ke rational thinking ai ko isi ula ia go ka Biman go tu mahalo ku mahina te dau fononga tu pe to foki ko no wamanaki ke hu homo o sesin ko ni fare area we get ta ko ni ku get la no ki ai do tu te mo lava pe o ke AVP ki fare area nga me ko ni ka ki mo ta fa ko no mo ta no ke pa ka fa mo re ko ke nga me ke me ai ko amana ko ke mo hu ki fare area ko ni i foi we get ta ko ni o ku ya asenita ke mo te ta no ki patseti pe ko os abe de pat se di como hoko mo do ka ngai asenita fo o i he wiki taha ko ni como foke ki fale area o se pat se di solo ka goe ngai ka ke au ko me go finga go hanga o spaka ti kasi ni fale area o goe ngai foi item ngai foi policy o kai fo poto ke tuang pat se dia he ko kufi tu valu pe he koe tute, koe tex, koe laiseni, totong fi. Ka toi mwea koe au ti te menia he whare area. Pea i no hiri pe, hono provide mai he minister pa ngaere. Lahi panga na tānaki, lahi panga na whakamore. Paka i he tok whare area ke nau ti te men lewa, pea moe estimate, moe patseti. Paka palakala whakao si pe he lewa no whakarea. Moha mea kehepe ai pure anga, ai whanua. Koe mea e tūtu uni e whare area, koe mea e whaiga e kau minister. Aia, mahina u, patse tia ko fo i anga mahina ke nautari. Ka koe whanki mea ia o ko loto au ke mautala noa i specific peki ai. Te waipe whanada koe ni. Hange ko whakotu umai koe policy decision ya executive for tu mai he executive ke nau tai do tong yako a formu tolu ke form nima to mahino be go ai yako pe a pure anga ko me go lo to ke hoko ko talking point ni po te ke ma tai mo se ke formatala ke unga ke lava ke ne hanga o asenita pe o mahu whainga maari ke koe ulo aki he ko ne os mau e ko ni sutone koe lau gogo ko ni sutone o te mo whai ha tutu uni le rei pe ki tosi ai tutu ni ke o whiwhiri manako ai o ki au koe ui koe mau ko ni sutone pa ko uraki a ua o si ai e tofolofola e ne afio he lotonga go konferenisi e ne ta e tui me ne tai fie maari ke fotutu ko tai tonga ko
o ne pehe ko faunsini, ko fatongia, ki tawanga whamawa he wahe fatongia. Ko tui ko aku solo, ko fatongia ia, ai mātua ki totonge ako e nau whanau. Fato, ko e wai mea he ngai ako e sa siu, tai ngoko ke lawa he mātua, na hana tō, awe ke whanki charity organization, kau kawatonga ke nau totonga. Ka koe fatongia koe pure anga ko no fa ho ha koe ke ai ko ke nau malawa ai wahenga ai kau fai ako mo te kau fai ako ke quality education ai ki au ia mata vai ai fatongia pure anga ala mai na do ke fai fatongia matua Koe. Fra lea ko he ne afio e more ai tawataina ke te fili he fonga ko ia he au ke konga ko ni solo pe mai mo kai be me ko na mo ka to ha be me wa ko ya tu ko yepe ai ko ke ai te sois ke te fili ke quality o ako tai mo go ai ko ngai issue ia o ko pe au ia o spase patsetia ka ko foi issue go do doni ha mau ke mau malava mau tol tau hange ko ni hange ko lulu tai ko osko famatala panga ko wafe tolu o sa fa more wa ta miliona ko wa tol ko ke wa fa o ku te ke fa ma bopo mai ka ka ke hano foto tu ona pala ni po ha fa ngame ko ni ko fa no na ke ho ko pe ka ko sto fo la mai ne fo tu ko business fa fo ke business ke private sector ai ki au ko ngai issue pe he o tu ia o ku ai mafai he fale area ke na futu tu ni ke puleanga ke me ko ki fai fa ta tau ko no fa more ki mono mene se e tu au e ke lava he fale area o tu ni ia ke fa nga we ai ga tu ka hai ke he ko separation of power ka ko check and balance ko uhi ko tu hawe ka kai o ku na match he foi me ko ya ko me tu ni he fale area ko me ai ka kula hipe mo funky issue o ku felave mo patseti ka ku kai ko to tala no e patseti ko funky specific issue Koia. He ku maari whaki ho mention ko whakatata ake totongia. Ko na tau si proklama whoki mua he isu koe totongia ko hange koe teke wakai ki ai whare area ke whanki isu e ki pehe. Pe hange ko ho pehe koe na e tō wholofola ine a whio o whikau aki pia mo e more totonu koe kakai e nau tau ataina ke whili i foi policy ko ke ta totongia ko ai form tolu ke form lima ka wat foki dai meta hai piven ko to ko lahi ta he ki ta tona ta tupu hake na e o kuna ta totongi beta wa ko he class ta ke klasiono he ko hinga he na ka ki hanga hi ko he dai mi ko ia ke pehe na e lere ha ko ia siasi men hai me pehe mana tui na me alu e taha ki leka ko toa pe o kelas taha ke kelas iono he lauto he pureanga. Pa tau toki mama e ua rewa ai i he taimi koko e huk he kolisi. O taki taha hu rewa ke ngahi ako koko alu kia toko taha ako. O lere rewa e to tongi ako. Ka i he fai taimi ako e ana e me tufa tatau ai fo i whainga maari e. Ki he ki tamasi mo ki tahine o tatawa e pepe kuke siasi ha pe kuke ongo mātu a me i fe. I he taimi kutau hua ke lauto he pureanga. Penaka ke fu mana tu ia na fai ha launga he foi mea ko ia ka ko ni fokia ko foi mea ko ni ko form tolu pe ke form nima ai nga ia ko apreanga ai reva ku ai reva ni hia ku ange ko fa ka vi ko mo fa malanga i go left behind na dolu ia e foi fa ka ko ne mo ku ai pe u hinga e preanga na o mai ke justify aki ko hange ko hike nga ia mo ha na ta fa dala no ki ai ka ko ti mahalo o ku kawa i uhinga ko he ka pauna ko foi painga maria na o ange ki hataha ko to pe hange ko lau to pure anga
ko tu e a ope ke ne afio e mahala kai ke ha ke to folofola mai aki ai tai fe mari hange ko ku ki talano ke ai pi Io, ko pehe ko issue, clutching issue ya he ni ko fili mana ko. He ko no whare ko taha, ko whana wako pe ko ia tere mutonga hai, e tai totongi. Ai kau kai whaka mantona toto e ke tonga tau, hako e peisisi, hai makatunga, ha, kai e tala mai bego ko nga. Ka kono uhinga foki, e whakakau o ko tene create ai whainga wahe i he lelei pe ki toko si. Kai ke whainga mindset ko ni solo pa mo e no pese te ta pese te wha. Ang whaka pure anga wahe pa anga ta wha miliona awe ke whake. Ki he pange whakalakalaka. Ke no ai e whakaivia ake kau private sector, ekonomika private sector. Pero taimo ko implementi ai. Ko focus pe ai ngai criteria ko ya ko benefit ko ma ube he kau paipa. Kai ke eligible ga e ka tae mo e ka wa mo takai i ngou e mototai i he grassroots level. Ai ko kuinga o siang ko ya to o tu pe ya he taki i ni makilo tu pe kau pai e paos. Ta tau pe mo lau go hange ka pau ko kore no scholarship haki motu a fa mai i motu. E rock priority is I know scholarship I CEO o hapotunga awe. He gono inga he pau e ne wa he moi mea neke ne rit. Ai o kai lewa natula mei i no fope ai tokanga he kau elite. Ke kai ke nau tokanga e kau masive siva fonua. He whainga fotu duko ya. Me ko whanau go ai ko me go o hake go he ngai. Talanga go he community. Na hanga hulu i mai foi unfairness foi tutuni. Ka ko fiu talo ko au talo no fiu no fo go to hai foi peixe tutuni. Ke tai to tonga ko lo tongo ya ko lao education act ko fatongia ko responsibility. Ko function ai potunga we ako ki he ako falu fua tamsi ako matahini ako ko to ai fonwan. Kai ke ndama e ako pe pureanga. Ai ko pau ko o koe ke o mai na toluia ha uhinga hange koe ku ke talano okay ko si e ke whare area o ku kai ke lawa ke o mai ha uhinga pe unga ia mo malohi ki he fo i polisi ko ia e lama pea ke tau pehe ko o nai fo ke tau kau taki e tau kau pare mia na wako na dohe ngai ako e seasi hangi tau te whika ko toloa na ia e ongo pare mia ko na tok malolo atu at least pia mo poi pia ne toa. Ya ko nga elava pe ke tau pehe ko nga ko pare mia ko ni na tong ai a feiva na dole nga ya ko pure anga he kau take ni na wako ko nga ko pure anga ko ida pe ko na feiva nga ya ko na wako ai pe ko zera campaign ko foi campaign ni ko nga go fili tau ko hau e foi polisi ko ni ho tui o ko yung lama si yo pe ko ha benefit de na o fiu ano no fa ko ki au ya he kai te whai a hawhai nga whakaukau pehe, ke te introduce polisi whiri manako, koe pate a manaki he te campaigni, kai ufu au sia e angai nau whakaukau. Koe mea koe ke pehe koe whiwa pe ngai a koe pure anga owa he a koe siasi. Ki au ya koe le volo ia koe tau nofo pe ai tau nofo lewa he le volo e mon mano. Ko uhinga ia o mama ke o te
fai pe o firi manako. So ke whakakau ke konisu tone ta wal fitnima. Tohi i mata e kuta fite konisu tone. He kai fai hei tui. Kako tupo ula ki bena ni hanga fuatu umai ai mea go yahe. He kai ai o sio ke mama go he ne whakau he kai fai hei tui e ne pure ke firi manako. Ki he lere i pe ki toko nihi, ki toko si, tuka ki kalasi. Kau pau ke fai ne pure o whata tau. Ke lere whalu fua whanua. Ai ko kusio, ko fai le volo ke tawa o ki ai. Ta tau pe po ha hala whanua na ke fau mai ko au pe o tākiu ke whakau ka e whanua whalu fua. Ka ewa e ke inofo he whei wā, he ko nau e wā o tā. Koe. Piven ko tui mahalo oku mahino ai e te whaaki ko ia. Kau ki atu moe ki whehu i makehe me i siu konu tai ai. Koe ngaha ku whaasa e maupe e kau whanongo ki whakakau ate nau whehu i. Ai tō taheni ko kau whauna ne o mai whehu i o ne pehe. Pe lava mo ke ki i whakamatala mai pe te ki tala noa mai ki hono whakailo ko ia e he tonga Development Bank ai ni mato mata u ko panke pure. O ka ke fufa ki mai fe ia go ni pe ko ha issue ko na goi pe ha ma ki ai na ko issue pe ko ni nga fe to aki ko na mai panke pure ke panke fala klaka. Pe goi ha ma ki ta fa aki ko ya o mai ko ni to da ko ni ke ko re mo ke ki tala no ange ki ai. E o ki issue ni o loloto. E ko he kai ke hoko noa kai se hanga ngai e pange pe moe o nga tai o fai nga o e komit panga go fare ale o ka komit kai tuku mai hono tai mi ke whakakakato ai nga o e ko ia pa toki ka kono moni ko isi o ni o kuloloto ai ke ko ia pe o kai ke manatu ko rekure ita pange pure ko service provider pange fala ka pa ko shareholder pure anga ayo oku loloto fi tu upeto Koe whehu e taha o mai heni koe tu unga ko koe uhila pe mo e totongi vewe ko i tonga tapu. Na e whaafai pe whuke launga kakai na e whai ha mo komiti ke uhila hinga he palopare ma koe ni uhila. Koe taha mea ko oku launga mai e kakai ki ai unau kore ke whehu i. Koe ha uhinga o whamalo hi ai, oku kei whamalo hi ai e kakai he totongi vewe. Tatau te whito ki he kakai o koe peke alato hai ko vewe ia. Ke ngai whetu ugoku nau iai ka aku to ope he potongai uhila ia. O a o tuusi e na uhila koe ngā koe kai ke totongi ai vewe. Even ka koe ke alate hiko vewe ki ai o hiko. Ka koe whehu koe na e o mai ia. Pe koe poate tatau pe o ku nau whakalere ngahi mea koe ni hanga poate uhila, poate vewe. O koe kakai tatau pe o nau whakalere o mea koe ku nau whotu ai ke to whamalo he totongi vewe a kakai me he uhila. Iyo. Koe poate tata ai koe gui koe utilities. Ai koe vai pe moe uhila pe moe vewe. O nau anda be he poate peta. Koe foi whakaukau whaka management ai moua, tanak moua. Hange koe ni. Tuwha moua vai, tuwha moua uhila, tuwha moua pe moe vewe. Ai koe whai whakaukau whaka efficiency whaka management nia. Kau kumo oni au pito ai launga e kakai in terms of nau he koe user pay. Ai koe te pe usa te huilana koe ai ki awe koe ngahi issue o case by case pe o toton pe ke consider pe he management. Hangi koe ni o koe taha ngahi launga
peheni. Koe api o wano whare koloa. Pena e talu pe kai ke toilere whare koloa ia. Ka koe whare koloa, mita kehe pe ia, mita kehe pe me veve ai, mai moa uila e api wai mai veve ai. Ka waje noho taha e api. Noho muri ka mea, nau toko mai nau torea, ua tuusi ka atoa te uilaya, pa ku almai mo ua ka koe ke ngā ue, koe ke whakamui uilaya. Almai mo ua e ke olua ta koe koe veve. Ki auia e solo, koe koha isiu ia ke palparem whakapolisia. Isiu koe ke ngā ue ka tamai lelei. He koe te whanongo pe, koe te ilo pe makatuunga, o uhinga e o koe ke ngawe ke ai uhira e api koe. Au te toleo ke te hanga urivese umea koe he, mei koe, koe kau ngawe koe nau tā koe upila, koe kau ngawe koe nau lau koe umita, koe ke nau maa na tole mahino tatau, mea pe kau tama lau mita ko ate o ate lau mita, mea pe kau tama pila ko no apply pila, ka koe taimau toton ke o mai ei koe customer whakatontonu. Ai atakai. Peka pau koe pehe koe veve. Toton eo ke ave reo e ke pate veve ke nau angange o mai nau tole nau. E nau tawha aki pe nau hiko e api koe ni pe koe ki nau hiko e api koe ni. Ka ewe ai ke hange blanket pe koe taha pe koe ne pinda huila. Koe ke ne totong veve ka koe ke hase vesi veve. Ko mawa pe ma tolu ko mai veve ia o hiko e tusiri katoa pe. Pa uhinga lele ia. Uhinga lele pe ia ke o mai whakataha pe moa veve mulai moa uila. Ke taha pe lai pe pa o mai. Ko taha pe ko hao o mai. Uhinga lele pe ia i ideal circumstances. Ka kuia i ngahi scenario ia o kai ke mo oni e me ego ia. Pe au toton ke ngawa ke atamai lele ke solo vai meno ia. O ngawa ke mafai. Daqui fala se moge que foi veio que tala lele ta proclama ani pimen ko kakai o na o mai o fe ko ni na eke mai hange ko me ko eke mai masi ko ni e tama ko ni ko da momis a na eke mai ke bakai tonga ka ko hame hoko ki tonga tapu valu o puke fofonga pe fola pe ha o hinga mai ka mamata ko ni a ni o fa inga development news o ka ya o mai ki mulini ki tonga tapualu pe ko ha toki mea ia i toki hoko ka hau kai toki wakai pe na kua na whainga ta ia koe e whafonga koe ni he koe taha ia he kau whafonga ka kai ko ia koe isiu koe ni na i toko o mai ki au he taha koe na i launga koe na rea i he mea lere pe mo tonga tapualu nga pika po koe ni tapol kepi ak fitu mano kalas ko ya ko ospuke mai nerele ka posi ka ko issue ko ya na o mai ai o mai ai launga ki fa hu ki fare area ka wo launga ki ka polisi koe kau koe masi koe tangata business ko ni me tangata fitu ai koe ne hau o mai ka te au koe whafonga tangata fitu ke whahu e ne launga e ne taiwhe maariana ki he whare area whika aku me whafonga o tangata walu ka koe taim da tau o ku ave ai ne launga ke kau polisi ke he whakatotolo koe ngau e ke tohini makaka pe ko spuke mai he ka polisia ngo me rere ka ko ngau ko na toki ai me pega te he wi ko na alo ko ki fisi ai ko isiu ia o je ke feta ora como tonta val ke nga ke fa ko ke e fa ka kau ke hango isiu ia he ko o palpare ma fa sistem pe moen ai malava mana tu e tau tano ko ki a lavu o fatongi a lavu ke alo ave ne lisi
Ko fatongi ia potunga we ke na hanga civilisi. Aia ko tio go pera pau na lava he potunga we o civi o kai ke na wangi silini kai ke hoko ai lisi ala lavo ko mea ko puich I he lao kai ke ne mau ia lao e de ne mau ia pa ta tau to fe mo sio go ke e alatu ato valo o atu tohi ke le sisita ke mea lele ko mea ia potunga we na don ke na civi tohi ke ne pega pau ne kai ke nau kapau na nau puaki kapau na sai nau fatongia na nau puaki mai na tole tohi pe kai ke hoko ka mau mana tu ko tala no ni solo he ko nga ko puaki ke mata vai human factor ko ya ka ko ke ne lava o malu e ko tu ka pa na ate tohi o ku puaki mai kala mai kai ke lava e tohi ko ni o fa ke necessita ke me le ko ni ka le ko o mai me ko ka ko feu ha uinga ku vai e sistemi ha uinga ne malava o alwe foi vauji ala lavo o pay out me fare panga pe toki fagailo ha uinga ne malava ke necessita me ko ni lo tongo ya ko ke ne lava provide ta to ta ha ko na ne fai me ko ya ai ngai I toki men feunga ai ko sio ko palpare ma ngari si me ni but it's not a small crime ko forgery ko ko ya pa tautia pa nga tautia nga popula pe ai ko no fatu ta ma ke me ya o si ave la ngai pare ki me ki ave la ngai que a police pa gos puke mai ka policia ngo me lele e ko la ngai na mai que ave fare le go ke puke ka le go que sio que fa tanta palo mo pe bon sio que sea e ko fatongi o ma to go va nga que ave le o kai va henga mo ka kai fo alu fu pe ana tai fe mari e ko tu go ku fituni ma go ko ni tutone o ku malava e tape o ne me tua o ne la nga me mi pai fale koi o ngari o kai ke benefiti ai fonga konta palu ka pa ko issue ia ko nga fo ki hono e ta hanga tala no ke alo processi o nga ka tu dai ni mi fo ka pa fra ilo ke o ke ton hia pe fra fonga dai ni ka le va ke fai ho nga me be o mahino be ko processi ia wal pe ko o hange pe ko o hopo ko na ko panke te ke fai tu ne panke ta o sta no ta to ke kai te ke mo ko ta no an ko na ia ka kai mo na ta no ke ngai si hoko ta te fito ne hoko le volo panke okay ka kono sai pe kon hange ke tala mai ko na ku o ku ke tuku ke puke umea ka oreva ke o laktala noa pe mo e fafofonga tanga balu ka mo toki si oreva pe tu te tau tok update pe he ngai programa ka ki muiange ka ha tu nga okay pe toki ilo pe mo ka kai ko no to fehu I mai ai tu nga okay ai isu kon ke tala no okay piben ka ko nga ku ka o ku te ha me te ke fi frama apo mai aki pa ta ma wa ha honi ka tok hokoat ha hili ye wi ka hau ko tu mahale lere mo fale area ta toki wakaya aho ai e osike fale area kata o ke ta lere e ta polklama io ko ki me benia na paka kau ki ai ta nga issue I he
ko no inga ko o ke fai be ko nga we ke u whamatala ko ni patseti pa mo statement. La me na wanga pick up he whamatala paanga ko os atita minister paanga me he wano wo ke wano wa tolu. Ta me na wanga whatonga. Na wanga whatoka ngai ai kai ke as mahino mai ke kau whawhawha wharearea. Ai tūnga totono kui ai ai patseti. He koe tala foki he pureanga koe ni oku palanise patseti. Koe taimua na hanga whakawhehui. Whakawhehui koe ai tūnga koe whamatalapanga ko se atita. Asi ai whamatalapanga ko se plasit ai tau whapanga ake tahataha milion. Asi ai se plus. Ka koe ua tolu a whaalewa o ase o toi te whesi. Ka koe mea koe nei kai ke asi mahino mai he nei asi mai koe paanga hu mai operating receipt. Asi mai paanga hu mai o ku tānaki koe whaangeau maono ai paanga nei tānaki mai government fund. Paanga lokolo. Pea asi lewa ia he operating payment ko tolungeau hiwa 5 miliona. Ai whakamore lewa ia me panga lokolo. Ai asi lewa ia se plaza ke tata. Ko mea ko na whakakaukau lewa manentui. O mea whakawhika inia, whakamatai whika inia kai ke lava ia whamao popo. Kai ko mea ko na hangau o whehu ia. He nai tala mai ko fitungea walu ono fa ai patseti ko whakaluku fua o uoua ki he watolu. Wafe uoua ke wafe watolu. Pea o te whesiti. Pea tala mai te whesiti. Ai ko te whesiti ko ia o huai no o uataha miliona me ATP. Pea elewa pea moe pond no whakalotu whanua tahanima miliona. O aloha kea tolono miliona. Ai koe nei no he mau kene mitigate te whesiti. Me he whitungea ono wha. Aluhifa whakenia whakamore mo tānaki o nofo he ono ngea o walunima. Whakakaukau ko hinga na isi koe o mea koe nei whakamore. O kui kai ke kauai ai no ia. Whakakaukau pehe au. Ai ko ka pau nei whitungea o walufa. Mahino ka te au nei alua ture mo i no toluono miliona koe ni kene whakakakato kei. Ai whakamā opo mai whokia wono ngea o walunima pe ai whakamore ia. Pea upehe au ia nei te kei ke ngau e masi ko whea koe toki whaka eke koe kia tongatapni ma tamai tongatapni ma koe toluono miliona koe nei no kuosi ngoto ia hoi whakamore koe. Ka kusio ke mahu inga koe solo ai mahu inga post review budget post review ke ose budget te whahano review. He ko kuhanga ino ko whakamāpopo atu. He ko uhinga he ko kei soki pe au ia he pehe mai koe te tau walungi au hiwa miliona ai budget te tau. Ko kei soki pe au. Kai ke uhinga au kai ke uloto ki ai. Uhinga au he whiua no whiingai whakakaukau. Ko tānoa whak solo he mahu inga cause and effect phenomena. Ko mea te whai ko pau o kai ke te tupu re whanua pe let there be light and there was light. Ke pe let there be 899 million and there is 899 million. Ko mea ko uhinga kai nei te kei ke usia o iau kia ia hanga ue me he foi tau e ua koe ki mua ke ne cultivate ke pehe ko hai unga ulahi e tau wield pe koe tau paanga mau he tau koe ni wanima wafe wanima hai unga ulahi e
pe mai le me ne ki vanila na to ia ta fa ki he pureanga ko te toki tori ona he uhinga I ulahi lolo tonga kai ke ha fainga me a pehe kai ke ha fainga me a fo o fa to me a ke me o ta e wa ni tuku ke ka ba ka hafu fo no ai o na te ke no wa I ma silini na fainga hare ka ko me ko ke pehe ko me ko anga ne ola ne ta nga we ka ko kai ke fra ta mai le wai ai ko winga be ko la vi ke la pe me ke ta foki ai ke patsetio o hange be ki post hapi patset post review ko no hinga ni solo ko no ma hinga o tau tala no tu hau pe tau tala no patset pe ka ke mahino pe au si ai kakai unless and until no mahino e me go ni hoko anga hono hentolo na usilini mo na kakava mo na tu hau e ka fa poto filia. That is exactly how I see it. Kaki au ko tau fatongia. Wai vai ngau na be ma ngau ke alo vi poni ko na ko si fare ale ko. Tai ko no mau inga aki au ya e ko au si amo tau ke ko no mau inga ke lava ke enlighten from mama kakai. Moving forward when I fight to don't for political. O kai ke tu ia e mau ha faunga whaka politikare pe ko society I lelei ka pau kai ke mama kakai. E nau fight to don't. O peis he mama mai mahino. Ai ko lahi pe me ai me ke o hake fa. Ka ko no moni fulahi pe sol ka tateka pe he ko tui e hoko pe o mea go ni e au ke fili he tau fo o toi lavang he kakaio o mahino ia nge anga hono whakare he lahi kakaio ku nau fehu ia pe na tole anga hiki ko loa mo ngai me pe pero ha pe au fo tu ke mau ko mit pa nga mo me au kai ko tama finance au ia o ka taingo ko hanga o race ha feu o na to response mai deva o ko foi feu fa atita nai foi feu ai ko kuinga feu fa matai fika piau ya hanga ko me ko lau no mo ku ma wanga ko ku fenga ke tala no ai ko hanga ko fakau ko hanga fakau e kakai majority non financial o background Bau tok malava lewa he kau finance experience go he komit panga o clarify mai u issue o tokoni au bidoge mahino pa go lo pe mo au ke mahino pe mo kakai he na kuna fa pa kau go holo go na foto mai go fitinga o no fa pa ko tala mai go ni pe fa matala panga ko ono ngea wal ni ma be na fa more kai ko fitunga o no fa kau au ya hao e tau ki panga no he ko huila po ke patseti pe en fo ke kwanga mai no isolo o na o mai tala mai ko la hene panga te tau tanaki la hene panga tau tanaki o feu ngai pe mo fitunga o tolu noa tale ko ga tano fa data pe sai pa ko la hene panga o ngau te mau fai ke te mau fa more ke matore fitunga o no fa ayo si yaki apanga e tolu 1 miliona apanga tanaki me panga ko te mau fra moreki e hene be te tau no reva ai ui le vai go paset te fesiti te tau no reva ke ne hanga o whakakakato e foi fitu meau o no fa ka lava whakahoko le reo mau fatongia I he patseti ko e ni mo e palani ngā ue ko e ni sai osia panau patau tali dal to panau al fe ko ni o mai ko ni fa matala panga mo ngawe atita ha tala mai atita na kai ke tau whakamore ke tau tolia ai fitunga o no fa na tau whakamore pe o no ngea walunima he ko ono ngea walunima pe na tau tanaki Pau pe he au ia solo ko tolu ngea ma ono ai ko tempanga tolu 1 miliona
Pe au ko tolo no miliona ko nei te ke nga au kia. O nga nei si fa more ia ke kawai. Masi ko ho vale la mada ko. Ono fa mala la mai e se ko mit pa nga ko si ko ono vange au mani ma ko ia ta na ke ai ka pai to me ai tolo ono miliona. O to holo foi o no ngau ni mangofulu pe ko silin be na tanaki. Ka to tana. Ai ko si o fu hala mama be u. He ko fe hui le vai ba aku. Mala fe kiria fu foi panga ko ni. Fu foi tolo no miliona ko ni. Ene o vale pe puria tamai o ku tau palanista to. Hile mo na ya me ai. Maria. Que au o fifili pe au ia e anga tu e matai fika ka go fa malo la he ia e fa fonga to tapni ma ni lava he ne au sia mo de tau ke me go ni ne fa malala u me ai men o hange go glau ko feinga ni au ke reason pe mo patseti pe mo fa matala panga me he perspective ai ordinary people o kai ke nau o wesi ko fe wi pa ulava le to tapni ma o mai ngai me o to koni au pitoia ke hanga fotu tunga au mai ngai o mau inga fau ka au e solo ke lava ke fa poto ai file ka kai pau ke na ura ki mai no me ono ka ko tu pe au na kai ke ko ui ko ne fula hi kai ke fuloko fa kau hata e kau fa nga ke te fu fa ha fu nga ka ko ne fulai ka ko tu i to tonu ke nga au nga ki he fonuania ai au sia mo tau ke yo ki he motuani e kono moni o ko mari ia pe o anga o me go o ko lava iti wai mai ngai me ia ko to mari ngia i he o ko lava ia ko fraud o ko lava ia ko criminal offense he ko no inga he ko ke no ha matai fika ia mandui he me medical context o kai ke puna ia matai fika ia ai ko taingo o asa puna ia he u famatala patseti mo me taimeo o ku tau tifon leva da tolo pe o malu nau ilo na tolo me go ya go tau da to patau hands off le ya malava leva ke ma ui leva ai fai hala ia mo no manipulate mo ha ko faka kau pe ko nga ko ke tau wa usia ko ke tau ma usia ka ko mari ia pe mo go ni hoko malo bege maui o tua tau te lava si o ila mai me go ni masio ko no fo pe a mes kai ke tu bege tau te ka besol ha ko no moni wai pe o me ko whakatoka ngai kanega i whatoka ngai society hala whanonga maari ko asi mai ko ni me ko ni tonga valu maari mo ia ko asi mai me ko ni panke to maari ko amanaki anga be ko uhi ko si ui mai hawe whanua tu e whanua ke purei le mo ai ko me ko ma wiwe no ka to a fainga ta mo fa fet paki mo ngai ulunganga i kau nga we kau fare area ka ko amanaki le o ku no foia e mahino ka ai ui ene afio ke pure le telefono okay ko ti mahalo e piveni mahino bito ai fatala no ke he fahoko ya kwange ke pamatala ko ke o mai ta te kape ke nga te ta finga pe ke hoko atu pe i he ngai polokala maka hoko ta tala no ke ngai isu ko ni ku o ku ke whakawhela ve ko ia ki he patseti ka ku whamalo atu he taimi ku mau he ahoni ke whahoko e tau polokala maka ni whatwhanua fo au pe ke ngai whiu i ko ni ku lava o a o atu katikoe ke whahoko ke hatala noa ka ta toki isi o he polokala maka ia
o e wike kahau hange koe naki talamai pipo ki mua e ai befi proklama te tato e foki o whaloloto i he patseti koe ki he tui mo e hoi ki no pere ka koe ngā u mea katoa koe ato ki hoko mai pe i he taimi koe lea rea proklama i he ngai proklama koe ni ka hoko mai o whaat piventi pa me tala monua atu he ngā ue mo e whalea rea o manake mo foki ki ai a pongpongi. Malo bicho o whaat. Koe. Whamalo atu e kainga i he lava le rei koe ia ke tau whanonga mai mo e proklama koe ia o e whatwhanua fo ou pia mo e whawhonga o tangata whitu paula piventi piukala pe heka ki mau tolu ko mau mai he ngai whihui o lawa wha o ki he whawhonga i e honi ka o ko paupeke whai whainga ke u whitu taki ki he whawhonga koe ia tangata walu ke whawhei koe ngā na whakatala noa moia ki ngahi development koe ko hinga ia koe ko umea koe ni na whai kia tala noa ai whawhonga tangata whitu koe umea ia ki wharehopo ka pau abe ki ai ki nau Doksolova ka koe hinga ki whai te ange pehano whainga maarie koe uhinga ki lawa o tala noa ki ne tawha aki ku whaha iua ma upe ai mea kotoa pe ke lawa ki tau mau ahono mo ni mo tonu o ka pau e whainga maari ai whakawhawhonga tangata walu lawa ki mau whainga maari ki whakatala noa ki ai i ha aho e ata ka tui fuku muna whoku whare area pongpong ka koe ki tau whai pasi o ki ai ka whamaro lahet ka tiki mau tolu e kainga i he whakatala noa koe ni ko mo kau mai mga i whihui ko mo mai i he polkalama he ahoni whamaro ke tau kau sponsor i hono whahoko ai hono whahoko koe tau polkalama na e tokolahi ka kaina nau kore mai ke whakawhei moa ka whawhawhare area ke nau lava mai o tala noa ke ngai isi koe whare area na osi whetu taki ke tokolahi taha ki nau tolu kako hinga ko ku mana tui ku ai ngahi whatongia ia ku nau mo ua ki ai i he ngahi ngau whare area pake taimu nau ki ofu ai me whare area o ku nau tokange nau whok ko nau ngahi wahenga koe mo nau ngai family ku mama o folo na mama o mia koe ngai me pehe o ku ne lava o fafe atungia ke nau taimi pe ko hinga e koe ke lava ai ke hoko atu ai whakaukau ku ia koe ngai ku katoki ai pe whafonga mahalo tatai taha ma o ta whafonga ke e ataha no taimi ke kau mai ke whatala noa ki ai pa mo mana tu ma ko tau ka hau time ke campaign e me ata whakawhawhonga ko toa pe ai ko inga he ko time campaign ko dai ni mi ke lahi ngahi whatongia whe mo kina ke ka whakawhawhonga tau whaapa ai pe ko inga whatongia mama whonua huiri ka tingi nau tolu toki ai pe whainga maari hata te tau toki lawa o tala noa ke ai na e whotu marewa he ni ihi ko ni na whakahoko ko e tarika ki nau tolu na nau te whotu mai fi whakaukau e taha pe lava ke ai tau foi hoa ta pe hoa ua ke tau tala no pe tau ka fainga isiu ka mo hanga fela fo aki ke fa ata pe la ine ke mo hu mai o atu pe ka venga pa mo hu mai o tala no ke ka venga ko ya i ho i logo mo pa kai ko pe ku ne o ate fainga mari ke ta ko toa ke fa ha mai o view o hanga ke fainga mari ko ni ku ma tangata whitu mo kau ni ko ia ku nau polokalama o wha malama mai polokalama ko ange ngai whainga maari ke mai nau view ka ko ngaka atu whainga maari ke o mai ho view ko pau ke whaata fo i time tau pe ka pai ka mata fo i hoa taha pe whaata mo lai nege ke telefoni mai o rea pe ko o whahoko ho o whakaukau ki ha whainga ka veinga e lava whotu watu aia ke whotu uia ko o mai me he ni ko ni he taimi koe na mahi no he kai ke loko mau ai kau taimi ka whafonga ka koe ni whai pe whakau kau ki ai mga awe ki ai ngā koe ku taimi e ata ke lava ki tau ngā awe aki ka laire proklama ka ko am happy ke whai fi proklama ko ia ka kotoe ni ki tau sio ko haano taimi e whainga maari ka moto ki tohi mai pe ka pau ke mahu nga ia i whai proklama ko ia ke whakaata tu hatau ki talkback live ko hinga ke lawa ke hu mai o tala noa o uhinga pe a moha taha koe mo taha koe
kata lava ki tau organize hano taimi o whi polokalama ko ia. Kake, whamalola hea tu ki he kautaha ke South Pacific Lounge Delectable, pia mo South Pacific Lounge o ku honga apito ai tokoni ko toa beku mo whai ki Vipon Media, lava ke hoko hoko ate tau ngai polokalama, whia mau no, whia mau hatokoni, whaka finance I loto o Kalani Nusila, koe South Pacific Loans o kuna tokoni mo tau kainga Pasifiki mo tau kainga Tonga ke whakahoko mo whakakato anga whia mau whapaanga ko ia I ku tu na ofisi he fika wawa I he Cavendish Drive I Manukau Lanu Plu hana ofisi he tainimi whita utake fika ko na ko fika whainga fua na ko fika na o whakamo ui whalau estareki noa valungea valu hiva valu ko fika ia te ke lava fitu taki ke ai ko na ka nga we ko se pe ka nga tonga ai te na lava to ko ni atu ka ba ko re ai o ku ke fainga fu ai mahino ai fitu taki no valungea valu hiva valu I he South Pacific Loans I loto Manukau ko ta farko vala ko ia ai Page Fashion Store fika hiva I he Whadawhihi Road I loto nuku alofa hanga ke tau mai pia building whata tonga ha moa uhila. Piko mga whātu piko na market di te ke lava pia whatonga I lanu pinki hano kala o ku amanaki ke tu utatu. E na uta fo ko tu ibeki he whalaite ko e wikeni te ke lava o mau ko toa e mea I manatui ko e ngahi wala fo ko e ma staila ku atu ka ke ngata ni wha ka oku maa pito no mahu ngā whiunga ia mo ta wai ka ke ki ia whia tuai o tokoni whakatau hoa wala me ai e tokoni ia ki tau mai polokalama ko ia o kulava o whahau ko atu me heni ko e kautahamaka ko ia ko e Akabe Royal Headstone te sipa me Brisbane Australia te ke lava o whakatau ai tatabe ka pau ko whea mau maka whamanatu ki Tonga, pe ko Australia, pe ko Tapa Nusilani, te nau lava o whakakato eni, I he noa wha, ua noa hiva, fitu whanima, whataha. Petu taki ki ai, ki hana whai ki, ka ku kei Tonga, te nau lava whawhalau atu, ai maka ko eni, o stāge ngahi hingoa ko ia o whanga ke whakakato. Ku modolu ko whea mau ngahi wala ko ia, ki he ngahi ex-student, ngahi wala pe he, ngahi ako tutuku, kolis tutuku, me hafua, ako koe wala ki ngahi siasi, kau hiva, me konferenis me hafua, lava le rehe kau dako ni o tuitui hokote ko ia, pe koe o ate ngahi whalani, ngahi wala kupesi, o tā ki ai hingoa ho kalapu kawatonga, hange ko ia ku whahoko e he tokolahi taha ngahi kalapu, pe ngahi kolis tutuku I Amerika, na ngawe aki ai tā whalani ko ia royalty, Iwa Walfa, peko royalty live stream, te ke lava fitu taki ki ai, te nau lava toko ni ke te koe noa wha, ua noa hiva, fitu whanima, whataha, te nau lava o toko ni atu ke te koe. Wha manato tu pe, tau wharekosi, Francis Tikats, ki motu tong koe ko tahalo Antoni, o kutui o rewa, kumotolu koe I he feitu atu koe ia East Coast, koe wharekosi ena te ke lava awhi hake ki ai, kosi ho ulu, ko lele I taha ena he kosi ulu I he whetu kotoa ko na I Okalani katoa ka pau te ke awhetu ai taha hiva bi o Moi Nui Avenue o lewa. Peko e tuupe I mui I he countdown ko na I loto o lewa, hanga tu ko ia ki tahi I mui he countdown ko e wharekosi tu ai ko e Moi Nui Avenue I o lewa taha hiva bi. Whetu raki ki ai, hawhia mau ke kosi ho ulu ki ke whaafofa I ha whainga katoanga, koe tau wharekosi ena ke toko ni I o rewa. Koe tau live stream, lawa ke puka mai pe, whainga taimi pe, whainga katoanga, te maulawa o whahoko ia, pe kohono whai tae pe. Oa live stream ke whai tae, editively mi e o atu I he 4K video, no wataha ua no anima, no ano, no fitu, te ke lawa fitu taki ai, ke mahoko o whahoko ia maao. Koe ngatai tau polokalama ki hau ni, I he moe whatwhanua whou, hoko ai taha, te mata whoki mai ai mo whaifkau sariswaka, ka moe polokalama ko ia whawhango sai o ne,
Ka mo mea.